Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor khubor bamta kasngi umentri rangba kajilla u konrad ke sangma open ishisha ba utrang banyo ye kajinge grand markman bat kipat ba lingba kajinge lang cm connect da gathong bantip la kipat ba kiyo ne em ye kajing mentoy ne kiskim ber kajing tray ka sarkar hakish nong nong kindong hatu ki babu ber ki officer ki bashong hakimiyet kisngap ye kajing ud upat ba ne em kadi kajing kali kabala mi na kajing yalang kabala pelong hamok dok football ground ha kaba umentri rangba ulayo sngo dala ki jong ki rinti kajing sngo pat ba ha gani kajing yalang ki pat ba kila yo lat ban bu jing kali shakitnat sarkar bat ban pen i ya kajing bom hun halor ka rukam pentri kam ya ki scheme bapher uba menjur lang majau mentri ka hima sora ula ong bakishnong maushut ban miong kimdon satya ya ka health center kaba penthot ya ka kot ka khya hagani ka than ula kadawru ba ka jingbom dan lineman ban pet ya ka ding kala pelnong ya ki pat ba ban im ha ka jing e namar ka ding ka wan ring khyang uba majaw la airu ka jingmut sha ka sarkar ban tei ya ka trekking road kaba penya so ya ka kongthong shawa khen mau mang mau so man myong sder bat warba jaka badan ka jinglang kerpang ha ka maryang bar kilat kentiu jengok kai perthei ula ong bagani kalenti kanong ka jing toy ka bakraw ha ka roi ka par yo kamyo jam jong par long ready ha ka we par long kloy we na kiru pat ba pasngap we no so snong ula pau ba ka state giver away kalong ba lai yo katu ka ni gerpar ni hiwe satya an siem ye kani kabu ba ka pm panyo pradhan ila ban yojana yarap kalawan ra hiwe khamtam le panya gerpar ru utai urang ba ula ong ya ki officer repair tinggal di ban repair namar ka jingbom la ban penyat hok ye ka scheme khawrashan ka ba ka jing pen poi kam julong ha ka por ka bade omla ban sotho balai ka sarkar ka snap jar ye kani ula benram ula dawaru ba ka sarkar ka diban tuklar ban penkiu ye ka jing ai jing yaram bad ban pen betno ya ka rukom pentre kam habaro ki benda jong ka blut ka district yang berhenti pada ministry kan sa personal ini panggil seperti pada Ini presence jangan mengenai kalau pengidang susu pada penpang fi ya kibangi kungipat pa hapo blok hapo kidawi thani yang dan spur cingi dan kam narunta banyadan benta ha kajin penhaya kipat lengba kibo kapi bidan pengelam batli du dan sarkar kini so habidai berkebentan kamar pengen mentaralom baik ya ibenta bakadai setai di thai pasno hagaba habs gun ha ki benta kibangi dangi dan kam ya disbun ni jing penkelak oisar itu kepor pio pria sarkar ada pra ilai sebun omene ya sebun tingkelak habadai beroi pa khamtame habadai bat lenti kesengkir tapi yang mengadai ke burlum yang karai kepar apo ibenta jang isnong kan bang jami iba baras kata ni mas gur jinge habadai bat kesulo lei isnong ben skur sar umak jing saya jong MA jami nadu kasnem aja kapra alkor mentah nyusne har jialti jang sarkar ilaya ya kasurok kaphamha PWD kaba nadu namawtram adu kram ilaya kasurok kapaka lade sengrong batu ibun ke pati benta kabangin tren hangni benta agle pati government kejongi so nurai nalo kubiyo yang jin punroi haki slok eka thai ni demi idang dan pasa iba islam iba kham sharum ibenta yang kadong thai kharasna iba dang dan kam yekaslo idang pun islam sa umka slok kepada iban korek naklang sejalan bersenang bamusik idang kam sar ba milyo khankloi maka dari Jakarta dari poe ya kinamlet nangwan kinamlet pijami iba pumi imaret imari mata ya penkit
kerajaan kebon met kecanti harus slok. Perkawai pasar habis slok. Kadang kebentar kebalik partner kontong satu spare. Kebalik kebentar bakam jong selama slok bakalan kedai banlet. But ini kita senang hati saya bentar. Nadu na mau somat muyong sder telu kober orba. Ide senang bompat yo slok ibahap penelkam penyo yang road connectivity. Sir, namangatan habire bagaslo nasyo antarpa bisa ba pinya sikam lemba jelam jompi ukle yang sorka jong ko ma medani panti penyo kloy yang slok jadi ditanya demi kumang kedai mentah. Perkabaan per kedai electricity sir, hon ilaya ibon islam pitanya demi ilaya sibun Jimentoy haruyo ega cingsai jom pa electricity emission. Henmei sir idan pa islam iba pompa yo ito po ting electric. Kung islam iba nado menai berjalan menai ke mau somat kamuyang kasdeh katlu berpasti ida islam iba dan baci. Nak ada jaga kejoni iba sistem ha karak korong. Oh manusia kalaban kajin perkat yang berpenpoy nak bertanya di boarding sekitar dari jinge kalau namar ba ka pisa ka sanction kam simla pan kodbor nanta ka panra berlawan ikitiar kita mar kimata nilai ngasih orang kan mangsa pada nak bertanya penduk di bentuk di kedua saya ditanya di jemi pasal apa problem sah electricity pagkathan jongi ilayo basa enroy kadang pagkati esa nagamta ibon ipor antak mirposla itu lalbet mangaposa but the problem kalau nggak isn't a banpet jauh lineman jongi udah marway ban kobar aplikasi area kebahagiaan mereka dijak pun bentah mengatasal adalah babalan semasa banpenya ini bentang balakan belum ini kami ampun keilainan nambakan busuk yang nongtrai berkenap kemudian jadi jinggal kam jom upai bah berdebat light saat kawai part kebentang berdebat head sektor instrumen sponsor bakung kathanhi ngadan kawai ka PSC yang siapkan akala kelai di sepri crowd mentai nak kata dong kathan khasnom harga i longpuli kantam ibai kendu i ditnya apa mistom ba aro kan mistom ni ya sibun di mentai hungai sa taba i tham sulan kam kalong ba ngkwa pan mau ne ya kita sistem tu hamsalam kumakadaya menahi nama bakti ni senang berserong, kunci bentar ke area jaga senang nama musuh, bagi bentar senang ke area masamat, muyang sedai, ide dijaga bersenang ha, na kapes sinar terang, idam kam nama kasar kejijan, jom kinam tray hargai berteriak itu juga terkiat kehambian, nama kasar dalam apalagi terpaksa, bantu away ke shop center. Nang maksud bat kawai sosinta hamyon nagamta banjo bertuya istri kabak hamha nagamta jingko tungkia jam kina sisno dengan tahan bedini lasa kabang kuat ban berpapi habilebat ka tourism idan kendiasa agaweda tourism Aling nadang ni jaka kabarit nak belum ni nilai tidak paksa wetenak tiba-tiba bak yeno tourism so idam ni gentai ni terus pergi nasional kena kuliah bat terus warna bar kita ilek si gentai mereka wakor mau siang malam saat nanti suke mereka malam kalau don kecilnya kalau don kecil mah kayak nanti jadi bat katret ingro tu di setu kita mau siang malam kan
Mama sa tapi yang lain orang-orang kata isu jaga mengatakan ada lomba balap pentai jaga kandirat sibun jadi sama ini bapak ada isu jaga batu ipata jaga kebang lengkap berpenghasa harga jingai nanti jam dekat trekking road sa abang ihapan konek ya kan kasnong kongtong sawat hensa kasnong jam titi cimsta jadi habadan marun tangsa Ibon kita restibelek lembang senang kong bat pois loten idam kamsa yang jing hai yang trekking road namakan long safety dan tak yang kawan itu trekking as the time ten resource and power. So we can start. Let's start. Introduce yourself. I am Bantan Roy. Itu kejarong aku 1 kilometer. Aduh, kentang berat kentang total benar. Yang tu gini kisnong mesti mention bahani kongtong tu momang ya kini ngila konkret insna DPR mentang dalam state scheme nomor apa population criteria juga kerana penduduk nanti menyesuai. Akreditasi kini kepin saya for mentang kasim tang aspasan positioning tikaran tang sispa perkulai. Tinggal konkret ya DPR dalam state scheme kalau ya cecah kalau ini ikut ni pernah ngila jauh submit. Kini ka kongtong sesderu kini ngila nanti menyesuai ru ngila survey ka alignment survey ngila ada. Intervention DPR di pala main dangap instructions biang na MRD dah kawai. Katba elemen sabi ngalih ada GSSR. Yakni ka jangan boleh cenong bak motion dulu. Katuru qualify yang sesuai tambah kidan kijing kili extra kapan ke ministry bakal NRI ngalih juga itu lah kembali. This is phase 4 sir. Nombak motion. So when will this be submitted? So we have done the alignment survey through the app. It's called the GSS app, Grand Survey app. And they have asked some more clarification regarding Nongba ownership. The population is qualified sir, around 523. So it should be sanctioned. It should be sir. And so when can we expect the sanction and when can we expect? So the second audit will happen anytime soon sir, because they are collecting. Within this financial year? Yes sir, possibly. Yeah, the possibility is there that within this financial year we should be able to allot the work and start. Yes sir. Provided they give the approval sir. We'll push for the approval. I'll meet CNRD Minister. RD Minister in Delhi. Yes. Will. But I think the technical works to be done from PWD side as quickly as possible. Yes, sir. When I meet RD Minister, I will push and I'll tell him that this is sanctioned as fast as possible. Yes. So I'll do my part, but you have to finish the technical part. Yes sir. Yes sir. So you do that, you coordinate this. So I think just make sure. I think our team from CM Connect, where's the team? CM Connect team is there? Yeah. So just make a note of this. This one I will push myself as I said in Delhi, but I want the peer department. So I just want to add one thing sir. Regarding the DPR preparation in Team Soy 4 it has changed sir. We need to prepare the DPR via Gati Shakti app, which they are yet to train us. So the training will happen I think in the second week of July, because the master trainers will be going for the training in Ahmedabad only at the end of the month of June, this June. After they come back, then they will train us sir, how to use the app to prepare the DPR. It's not a manual preparation now, everything will be through the app. So we'll be able to finish everything by September? Because the app is a quick online Okay. So once we are ready with that sir, once they give us the training, we'll finish it. So you mentioned that we will do our best to ensure that within this financial year itself, we can a lot to work. Kaya minta, kami sudah untuk mengisnar sekarang di survey. Kita ada app, kita ada training ini bulan Julai. Mau tahu apa ni balai. Kita selalu training kita ini di field observer kita long on the job. Kan support, posisi benasi ada. Di beberapa kita mention ini kita kerja ke kategori kita war-war, plan to obtain fantim. Kita kerja ke kategori kita kerja ke problem ini apa training. Jadi ngayo further instructions mengayak sekarang. Thank you. Dari Executive Engineer Shillong West Distribution Division. Pak keberpihakan Pak oleh Bapak yang Blok Jombi. Kadang skim kita dari RDSS, Program Distribution Sector Scheme. Yang ini kami asapnya. So we are very happy to inform you that under RDSS we have just recently on Friday we have charged one substation sir. And previously the voltage was 190. So we did the voltage yesterday, record voltage yesterday, and day before yesterday, the voltage has improved. It is 240 volt. So I think CM Connect program, so we have been able to charge it early. It's good news. So under RDSS scheme, so under which substation is this? this is from Upper Shillong. Upper Shillong.
Good. So this covers this area also? This block, sir. Okay. Wow. So you can ask him, has he seen a difference? They won't be able, sir, but The locality here will be able to look at. Oh, their area is not affected yet? Yes. Achha, that's the second one? Yes. Okay. So, the buffer We are just going to finalize, maybe in a few months' time. We are looking at models of having mini sub-center, sub-center plus, mini PHC, or you can call it a PHC plus. I mean, a sub-center plus or a mini PHC, or even a PHC plus, and even or a mini CHC. The reason is because many areas don't qualify to have CHCs. Many areas, the funding requirement is huge. It runs, one CHC requires crores of rupees for us to activate. So, can we improve the PHC and give maybe one more doctor, increase the number of beds, not really a full CHC, but getting better than a normal PHC. So, we are looking at all these models and adapting to the need of our state. Ibayo kisah kapcu, hari kipamiya anu mentam dan mayo kausu. Kerana masnong mempri haba lagi ni bak kam senong betalakan tersenam daun pri sukut tengah kicingut. Hari umla banyo kita mamiya mempri kipakamdok mencuyo kausu. La sukut kompa. Hari ngangai skam baka cinguan siam hande kalong ban yarap. Nak mentaki ni kicinge kipa pi kipat ba pi kendu. Sakwai aku menong ba. Idon ni siam badan burung cungi hande ban penskau. Sapang kayen badok kabayong ka PMLY scheme. Niyo kacu ka sanction ko bayo kiri thor chathie. Hari sangi ka caka kalong luam ni sak banyak kecap ni sak banlek bonba ki ke borok. Hari kini ki fon ki bayo silak steng. Takadai ka bae nakabenta cungi ban pendap kamtam dia. Tentang ki perina blok yok ini sak pressure ni hamban wan pen gadu ki besar cungi video cungi yang begini ban pendap. Ni pendap kumno hamba pisang dan midang up kemil tina kesorkar. Hari ingat, maka sorkar hapok kejilam siam saya kamman kerpang nakastit nakapangiyok silak siteng kampentam sula sa sampau dan silak kenang ba kanlong kecimentoy nakabenta cuni paipa tersangway kemangakwa bangran kabadam kam nakabenta cuni hakaba hablok hadu menta desubat diri kibabat kam sharman sno menong ani pa sharman pa ulala ban penyayut nganong epi pintem ban ba mentah ni bagi mentang iyo sanction lembaga agriculture, education, bang veterinary, iyo tang saulak sistem. Kena kalau buci ni, dawani kedua kipat bayi ni banyak ram bagi video ngimdon dah kawai pat kalah. Hakapakut syukut tah mandi. Hari ni kuat berkerpadi siam bidang kurang cumi. Bain sim kia yang kena kepenta, ban kamai susu yang kafan nak kepenta, ke blok ke cumi bagi ki blok baru. Kenang bagi nak ban kentiu yang kinok kendong. Haki berbuat pak ki benta haki cikim ke jongki kapalong manla kasih. Dan kalian kecungai ngangai bagi nembun ketian nomor kita bisa kiwepak. Dan kalian kecungai ngasau banai kublai kerpang ya siam jumi ubah shwa kasnam arajar khatra. Habangi pai sakade kathan kecungai nado kasora kasasi berkawai ki surok ki lenti sengkian ki bambet bambiang surah. Ringi sumban bahadu mentai layak nyusnam ni iya kalenti kesengkian kesurok kebebet kebebian. Balang lepi kat sabangile ni bakadon kata karoi kepa. Reiki pakwa ban kentok idon ni kecik kentok. Isiam long meneh ne bangemuan hange ban kentok ban kedau ketina no. Rengar long ngemdei ban kentok renget peni ya ke ke sorkar kale naga benta kepa kamiat kecungi upai pa. Hakim pun ki benta. Naspa menai nuk saya pi